Kariba municipality ntukuite kuraja bagakenera roje ntuko cionthe cia kiumia mewasi yarikia gwaka inteke njeru ya roje bubone kuringana na mwerekeria wa mewasi uria ugite thaiji bari kundania roje ntuko ithatu kiumia mutindo ni untuba wingi bwa karimurandi jojojuria ni jo World Bank jwambiririe mieri ithatu mithiru akariba kiurua kugura matangi kenda bomba gwika roje nyomba muthuri Muriuki no ina report ije. Narua mabisa bambu de mewasi batonge tune abisa mnene no Patrick Mugendi ibakinyite ntere chake miriru nikenda kulikia uge bwakari kumania murandi yacu yite jo gutigira ati jo kuongera ruji mutere jwa kanga ara murandi yoju jikodo jo mungana jo milioni 84 na murandi yoju jo rigidi kulika nyuma ya mieri 3 ntukari tukenete muno ria twito semania na aturi ba kia miriru na ruji rurikite kumaro turu mewasi na sendia kathita nikiatumba kuberi turete murandi jo mweru yajurikite kuretwa ni ngabana wetu Excellency Bishop Kawira Mwangaza kankwenda kuga ambese turikitie gucurwa ni ngabana wetu is a total of 4 million kada milioni 84 84 million na ambese urikikuthwa na ataramu bati atikathie murandi ikizituikese kurikia na mtonde wa Meru ombe kuona rujura kwagirite muraju twirigirite dwarikia kwambira tuntukana rukona na ara ura turina tuna stakeholders forum anto bakurita maoni na bonde bagwitikiria rujuru rweje rekero komboteide mukari wa minya consultant mbere na mubango akithigia maoni kire ya karibeto ba Meru rujuru ndene twarikia kwambira ndene mieri 3 ngwite tukurikia project yeje that means tukambiria thaiji maybe by September yuareta kwararire yuarine mura kureta thine ya ruji tukurikia murandi jojo na Meru baketa mbere ku enjoy the services that we have in county government na nandikira ikebata na ati murandi jojo kirika akaribaba baketha bena kanya kakunywa ruji ntiko cionthe lakini nande muraju alikia kurikia tukomba ku make sure mtonde wa Meru komba kuona ruji tontu rumuru komba kuongera samo 9200 cubic meters per day kwa at least tukomba ku bridge the gap nikia tukomba kuthira thina ya water shortage njatu ndi Meru yetu na ikyo gitumbia tutumite aja narua toja kwaraniria na antu bantureje kuboria da bagetekeria ruje roro kinyire tauni yetu municipality no tuitwigie twekiriro ki antu bakiuga ruje rutekungana oiro kwingwa ntuko ijere iro kwingwa ntuko ithatu antu ibo chonjara project inge itekungana end project yeje narua ira aranirie na CS wetu ro national government bombo kinyambeche iji aja ikomba gutethia nikienda ruje rura rumba kuinga ingia tauni na mathina jara twena joja tauni tugiotheru bobu inge nkuruki kuringana na biso mnene no Patrick Mugendi baugite kuthe kuna thinene muno emanto jege ruji ara kari nandi bakona ruji ntiku ithatu gekiumia akibore betha bakiumiria na kinya gutanga ntugora baketha bagika ruji mwanka thine jethwe kithirua tukugweta kwithira kwina shortage ya ruji katu tukomba community the right demand ira tu ni onde ni Meru 18500 cubic meters per day tukimba kwitha tuina just 9000 cubic meters per day tuitembere na maturation program yene matura yetu mwanya yo tukuromba muntu wonde mukari wa Meru tafaitu mbe kugwatana turi amwe mbere tureta ruji rudu watu ko kena ruji ntukuitha ndene ya kiumia ukomba kwitha ntukutwita tuina ukethba kwitha ina storage tank nikiendo komba kuona ruji ro ukurukia ntuingi tendene ya kiumia na tugeta mbere gutangasa nya program yetu ra soni uri ekari ontura mwanya tukiro ketha ina ruji na ntukiro tithira wina ruji na ruji ro agio kinya gwaku ukomba wika kiri storage tank lakini muranjo jojo alikia kurikia mbwa tukomba ku make sure tukurikia mantu ya rationing program ati antobeto ba Meru town na antobeto ba barabe ndene Imenti North na rakuonde ku supply rojora mewas ibatu kanya kidogo na ndeshua tukomba kwitha twithire ya thina kwa kuguru guku nene muno ati within 3 to 4 months time tukomba kwitha twithitha ya thinere roje na ikomba kwithira kiomba kwithira ithira amna bubu ndere ingi irikethwa chigunika na murali jongi roji ndojo kumlekanja mutwaru nentere chakirwa nkando ruirore na nyatigania ke murali wajujite jokutigira ntere ikethwa chinyontoka ngaba no tutembere akira sana rwangi mwanya risi waka mbesa kanire tunekarande mbesa maendeleo tulete runyuru ne murugo to mutwaro kimwe kiathitwe na consultant betu ndene ya ground tweta o the way mwanka na ara kibirichi aba ruguru tontu in very few months to come
come bali tukambira rwa ruta mutua water project rwa sub kuma na iria kirua rwite mwanka iria nkando ruksab iria rwire rwa rera runde rwina me mwanka na ara saindi ya mwanka kwi na ara saindi ya kwi kianjai rwite othe witu ikweta na ile onde ya Meru igomba tuika covered as per the SPA to incline waslep. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutiri wa Kangangi.